takokte buku song je boro YouTube channel kari rang income khaine hini wasu tongnai rok ba YouTube channel kari tongnai rok je boroni monetization enable nya kho boro a video naike belen chawo ani hinka monetization enable kai ko kakrang green color by dollar symbol jak tarmana YouTube hote rang income khai mano ani estimate revenue sro dor kajak tini ni topic kha aba hai YouTube ni Google AdSense bahaikhe no document verify khaine te verify khaine bagai tama document rekha sa abano naike chawanai Google thainke Google AdSense seike search khaidi Google AdSense verify tabang khlainai tang hinkai $10 ni bising khangkai Google AdSense bagai verify khaidi ni boro SMS rohoro taban document bang Google AdSense no verify khainayo Tago sono nu khana jaga ni Google AdSense no $14 rang jak angkai o jaga o jodi ang document address verify khe angkai ani document submit khe angka ang jibono phano YouTube hote rang payment mangya ambaga ang active khai nangnai norok nai neti bahaikhe Google AdSense no nini document submit khai abo bro o option phai je puro ni no $10 rang jom khangkai o option phaio yang ti hingkai bank account update khem jaga abo $10 nga nango khangkai yang ti option phaio nungni ni bank account oro add khaimano tini ang bank account ni document se verify khainayo orne di tago songtomsa India passport pan card voter ID driver license chaita option borok sawo upload khaimano document proof hisabe angora upload khainai ani voter ID jodi no upload khaithini jodi ulaplo document sugui khangkai ba ni address milia ang khangkai ni Google AdSense ni monetization disable thanai disable thang angkai ningtai YouTube hote rang income khaimanglak ambagano thas khaike nagi khe upload khlaidi an document ang taw upload khlai tongo nor nai tongle an document upload ungkha tawang aro submit khainai ani verification in progress permanent verification ungnai few day jani verification success khangkai ajaga ajek kasak aw kamai thangnai amprani Google pin sopainai your identification is progress please allow few days aba haike verification khainango nini address document roi aba pro ngakai nini Google AdSense jokhon $10 ni kusuk khangkai aba ke active ni bagai document verification bagai mark khlaio aba hai verification duiber ma khaio kaisa hangakai address verification document upload khai te kaisa hangkai Google hoite boro kaisa pin rohor pin bo nang taisa verification ma khaio aba haike duibar verification khainango tai nai tonne takokta buku songno ma sawo no musunga ka YouTube ti rang income khaine ni bahaikhe tom process khaina abo jodi doubt hangkai no sngui mana ang no pura help khaine tini baga asno hambai।